megalayapost.news Kumshibanta ban rakhi ka singkar pang kilong kmi bat ban lum ban langi para long kmi ka sunjuk ki kanthai Catholic Shillong Archdiocese ka zone 6 manta ka sngi kilaple ya ka jingya kandu ka bakhat wei hanungpo parish ya kani kalimpung ba sngi lawan ban ple bat koi lama do Father Sedish Marang ubadeu spiritual director ka te ka sunjuk kumukongsan balasa kilang ru da ka jingdon lang ka kongrona kamden MDC kanongpo ba Matthew Makdo nominated MDC ka KHADC Father Peter Simle parish priest kanongpo ka kong Ibrosta Suchiang president ka sunjung ka kong Mazarelo rooms keturi lembat kilong kimi kibalawan banshimata na kinrio tali ki parish nakaliang kasunjung kilaburu ye kathim pilong kamlu bat kajing shai ka porthai balasan na ka gospel Matthews na kalanong kabasan katkhot ka bakhalai bakhat saw hagani kalampung ba arsngi balapli menta ka sngi bat ban penkut no ha ka sngi ublai ka balong ru shimenta ka jing rakhi ya ka International Women's Day la ajing kran nadu Father Sedish Marang kum spiritual director bat ka kongrona khamden bat ba Matthew Makdo kum ki MDC ki balapan pa bakani kalampung kilong kimi kalong ka badon kam namar kilong kimi don kebenta ke bakrau omtang hak balang barhaki yang kisam bat ke imlang ke salang Bangpat yaka. Kamulat kam issue sa tangbal syubrat no syabar ba NCU kibriyo. Hilang kajing syar jang kapertay, omla banduri ya kanong ba balate halor ulu, omdan kabathang ya kasyarap, badbu ya ka hapo kaperha. Hendray ubu ya ka halor kading temyeng syara, kanang ba kan ay jing syar ya baro hapo iye. Kumju to ai ba kajing syar jongki kanting syar hakmat kibriyo. Bakinduk yo i ki kamba bha jongki, bakinduk pendan burom ya ukpa beneng jongki. Kami melakukan kiayom untuk Maria. Semua ini melakukan kiayom untuk Maria. Menteraksi kiayom untuk Naomi, nak ini kibriyo Paris, ini Naomi. Engkau kami akan kiayom Josi baru akan ini kita. Ipon ini kita ku, ipon ini kita. Kalau ini itu ni tapi kalau kaji jangan tu yang bilang kami yang kini di customer 6 di Juni akan kembali Juni dan kerja lagi dan senang lagi dan kerja lagi cuma tu berkat lagi makin lama sesuatu yang kaki kerja kami mari kerja kaya kerja akan dihasil kerja kini yang lapar dan bersegarang pak dan di malam jauh komiti joki, banwaro kemana jauh kaneka asur biji juni lawan kami dari juni dari jumang lawan kami tunggu ayo dan penumpang ketiak yang kaya kerja di juni yang kaya juni bagi kita keluar di juni senang lagi hai buat ni kerku lalu yang besi biji juni kerku lalu yang besi jauh di macam apa macam kami bawa kerku yang pada sedis balau urang yalam jauh dari kendaraan jauh di sel kentai jauh dari kasur 6 tiba mai akan kami nyata bagi dokter kaum jauh kasur ai di bawah kejadian kurang lebih sementara sikap dia kapal dia bahkan kecil kapal pemang ini kaneka jenis penduduk lam kapalong kilom kamlu bakajin syai jong kapertay. International Women's Day dilarake kajin shisha tahap kapratare jong ni ugnai mas kababot jong kane kasi uglay dalatet. Namar bakahap kasi uglay kibabot kidon dilarake kasi sajan akan nyotre kidon ro dilarake akan kendai tare. Ayo dan yashim benda kato tadi program
kiba kenmau buron lade ban kenmau yang kasi kabakau jami ki long kami bat kacim jom kami ka International Women's Day na banda Muslim na kenmau bakade give to gain kabala dami penwandu ka bat kami kacim kaban ngin kabadan lade orang nyadang rengkat bat kami ka program kanom daya pede na selwe ya haju ngayo ban yashim benda yaya tai kabayade bat kani kacim kaba ka pertei shitlo ka ai lane ka penmando da ka on give to gain kabalada ni ai ya kata kala kakabu ya kilong kumi kijongi ke e ka bahatam lada de ha kajinnan kajinsa nangis kerba ladangin Haiden dia hadisnya di dalam lendo, ladangin om haksan snem lana, aku snem hadisnya di dalam lendo, nakarai kilong kumi kijongi, kimpat kade kopi di dalam nanglaskan. Dan dari nama mendapat ngai kami kecilnya kenduk lang kejongi, kai kenap, kai isman, kai ibu, kai pin, kibabun dari ini kinong yalam jongi, hamtam lele kinong yalam dirahmat. Kilak day kita kira long well qualified kum kilong kumi. Bakaba kilong qualified kilak banyalam yang ni hakar pom kabadai hakar pom kabadai tena hakar pom kabadai sistem te nama kajing snat kajing syampan kabadai don. Dengan scam ba kajing ayat yang ni kilong kumi kajing yok lat kajongi ban syam benda hakum kini ki senjuk hakum kini ki jingye kenduk nak ka kaplina pledenti yani bangin yo ban ya liu jemut bangin yo ban peni ya kasam katalen kapatalong kami kadang nga temau bahagi por di balane na kontra joni di long kami ban yan hakmat dalam kren hakmat joni pada how mouthpiece ni you ni take baslo dan mereka por katala kacok katala lemba kajinang kajinsat kabamani don lemba qualification kabaki kini kipa hijoni ki ayani nakane kadaw ni don ni kane kajinun ni don ni kane kasam kabanila bandong kinong niala kani ka sen kenthai zone 6 kabala pelong ya kani ka program kabalong lumpung pakhat wei bat hagajo kapor ka jingrakhe ka jongpi ya ka International Women's Day bat abangapet ya kani ka team kilong kabulo bat kajing syai joka pertai kaba ifada marak ila kiran ila ai jemut teng jongi kapun kan mau yang aku Kristen kapun kan mau yang hilang baro bahwa Yesus haswa bau kieu sebenen ubo yang away kapang berkata kalong bakum ki Kristen ginlong kinong yarap Bapun priang yang aktir ke jong ulay syateleng ke perthai habagat perkhat bat puson bah yang ada ke kintin ke bau Jisu ukran hala ke jong isran ke jong u ban yalap yang aktir ke jong ulay ban yalap yang ke gospel kapun kan mau yang ke jinglong ke jingem jonga bat jong fi bat kata kalau bangin em ke jingem ke babha ke nuksa ke bangi peni sekiwai pat dai hanta bangi sutho bangi long kamlo ngilong ke jingsyai sekiwai pat kumnong inyalap yang ke gospel ke jong pres lada ke jinglong ke jingem joni kalong ke bumyade bat ke gospel kumnong inyalap yang ke gospel ladangi dalade kiplong kijing syai sekiwai pat nama kita akan dikepor dan suruh lagi play ya ke zone 6 ke pelabuk yang ada tim menpenkan mau yang ini bagi ngilong kemlo bat kijing syai jong ke perthai hapdeng jong ke perthai ke bat ke perthai
kabadap na kajing persyoy di babon kung Kristan kung kilong kami ken mau bangidan kabenta kabakraw banlong kamulo bat kajing syai jong kapartay da kapinya da kajing stan day naman kata ladagi pet nagaktir ke jong ulay kasiti syaki eksas kalanong kabasan kadukhat kabakhatsan kaong migha kulukiyan kum kibastan ong kum kibamstan namar kata kani kapor kabuk yang iya kapor berkhan bakum kilong tumi inlong sisya kita kamlo bat kajing syai jong kapertay nagunta ning semua ulay sungguh nagunta pinongkikam jogi nalu presiden Magrista bat sekretari jogi bat iwe pinongkikam moro jonga senjuki kente jonga sun 6 jogi semua ulay nagunta kanega Paris jogi jong nompo i Father Paris Chris barunamne bahai musim yang kiara kapal bidang terkeren dan benda kanega sni kau jongi kungi lokni tasmu yang beliau dan benda syakor konglona matamle hukum cirkes batwe dignitary ba syakor parwan penyasemran yaki yana yaki kantam lokni kanega sni kau ki kunta ngai kulay dilong ni bawa jong kaneka sun 6 jongi Women's Day kumbawa mene dibarakir haka pratarik atau unai de yimsim layo batino ya kata de jagasni nilastam bahasa bentuk lesai tentu yang dilong ni baro bagi kita balang id ya kain besen dibaik ya kajat beriu dibaik ya kari jongi bau dan berku yaki dang duai dang kriston aklian baro jong kai ulang salam tam lepo kabalan jongi ban pengguna kumbapi lagu yakim ilong kamlu jongka perte berkacung syai jongka perte harane kapor muntai ni guna kata kaban tepe jung syai ya kain besen jongi ya kain lang selang jongi ya kari jongi kamtam poka balang te kaneka til balaku daga archdiocese aunus nem kanya tuisan kanya ra malaki jaga malaki dom maki kamtam de wilong kami jong kaneka sun 6 jongi unta nya duai ku doy pi ha bisni na unta kasni rasa kasni baru beli bos baha unai musim ki lam tiaki agak jengnya jeng kendu budi jai hari asla berkai bapinya serhem punya yang scam agak jengnya bat kajeng yang beli malagasni sasisi beli berkudo di Megalaya Post.news